Mubiashara na musiasa Kiki Bensouda norete Meru gwituria bunene gwitia kioto gia mototigi sniper kiri musafara jwa kurita mwiri jwa marimanti Mwakega mbentuku ya rojo. Kiki uria warojera giti kia mubunge wa Ekuru norete kinyama tagari jampo ekujukua kenda kurwa na mitino ere kwijana na ngari cia mirana gutiganja na bithikiro gukarika no mwarimu umwe na aringirwo ni ngari na gukua ntere cia kianjae abo bangi bana kuringirwa ntere cia Karama. Kiki augite bubu ni untu butumba nande gukirirwa. Boniface Mongera na gutwaja kiume kimona kyo kithiri nje sniper ikojirite mwiri jura jonekane mochare marimanti jwao na ngaruko wengenio mabitha badisi barongiro mantu jorani vendrete kudrobedidio chonkoni na ndikirende kire kona shende ruba shumirite na bamujukumu bedro bakyuga ina bakinyirite na barabera maetia Pedro bagikira mpene oaru agocumiria ntukwena arua mutongiriro gatanene kontemero gakimboi orijikena ya Bensouda togotirima nawe natwariria Bensouda natwira wendo ne romba ria kirirurangirwa DCI ibathithia na mpwena bogena bakinyirite kena ntobara bacwa kioto ga sniper baigwa banganeri itokuwa isasa wangu ene baritete boya na ibetete na mbere kurita boya lakini bonge boraturi Meru tukwenda itukwenda twirwa nondo ntuko ucia thira igwetanga muno itukwenda twirwa ibao bongwa bauragire sniper kwina muntu tukumenya na muringire thimo yes na ito mumenya ari umuringira thimo itukwenda ndwangi cietu batwira amuringire thimo amuikia kiri ibao bamuraire na scene of crime kana ara sniper aurairwe kinya kuitukuria ene ochunguza ibatwire ibere ya Meru sniper ni ari kwara aurairwe scene of crime nio iriku ebwe nabwe bokudro bwirira kioto ge sniper na ngai nabo dalimite ngari cienu Bensouda ebuthaitha aburombojo inko buromba antu ba Meru bonde baraba ina uwezo antu baraba ina ngari cio malori riteni malori yenu na bwekire mauta kenda tumboka matantu baba inge weta nara marimanti na tuendelea na mubango jwetu jwa ntuko kuringana na buratu bangite kuga nkwira antu betu barabe na ngari bonde barite barabe na personal cars na abwe omuntu na make sure au kamata maximum kana capacity kuringana na ngari yawe bobore unabo bonge Bensouda choka karoma thirikari nene ethirikire bango kuthia kene kiandege ge Isiolo kira kyo jorite miatoka kira ntoko matukira kwa ndege kana ranwe kenda mira ithero igitira nao ara kwangarisha miraka gitene gaka ishongerete mitino mingi barabara na shomba kuja kuthiria nto kiumia kirathirire ituronere kwina muntu aratere uturo bwawe constituency embumite ya Tigania West bwana Chokera Mwega ura ari mwarimu ngoto marambirambe ciakwa kire Tigania West constituency na family ya Mwega na itukuendelea kubanga tuona buraka no kuona njire njia igoro kwina na bangi nabo bararingirwe kangeta baina baibonda bondene inkori endereba betu bamira nontu turi na bata na mira nontu ni kwiribira ni kureta revenue kiri antu betu na inde na wetikio endereba betu bamira no bakinyithie mira iri sawa sawa nega kinya etiuraite antu njirene airport yetu ya Isiolo ngwira ibati kuritirwa inkwira thirikari yetu itongeretwe ni president wetu William Samoei Ruto airport ya Isiolo ni thirirwe ngwe kenda kimera gietu kia mira kutweka kireta Isiolo kikaretwo Nairobi kana destinations ira inge through air kana gukulukira ruone riu iro gukikethera kinya kiri safe nkuruki na iro tukania mitino ya barabara na ire antu betu bakareka gukua reporter Antoshoro TV kuma jake ngina ngine kine kimushu Nairobi mbeta Boniface Mongera.